Bengong jangan tenang Gusti. Ini kemuliaan jagat diri kiring Murdia Pura. Nenten wenten kejelan tu keide Sang Prabu. Kairingan tu Gusti tabang wijama kesami. Pemekas ni ngamargiang sane kebautri hita kerana ni pemuka. Ring pariangan. Sami becek yang wenten purone usah kewehin wantuan ring pawongan yuwati peketek pekenyung napi malih ring pelemahan lingkungane lestari bersih inah lestari lanaman dan kedua anak puniki sane mahawinan kebersihan teh mulihang kantos pawehide sang angawurat sane mewasta adi pura adi ngaraneng utama pura jagate sane mau utama kebersihane pemekasan asapunika. Nah doane mulo uladi wampo ngajak panjak mekejang dini sing nyen betek pasangan to yuwati ken ben mepaitungan ngandak parekan pengabeh. Nah, itu mesti itu tuh aku banyak besik ini banyake. Nah, ini mesti Pak pada melah. Tuh niki sampun cuma wis antuk titiang midap-dapin indik pasebane jaga iring duru Sang Gusti nggih gumendos tedon di Sang Prabu mesti merasa gardito mesti nepukin kuat nah bekaen cain ini mekejang semuanya pada bomba kan terus dah kali sampun nayat medali desang nawagan di tiang rengangan pelungu cokol presida di tiang pedek tangkil semeng kadi mangkin nagingin kadi wacanan pelungu cokol dewa mejantan sampun wenten babasan tuan mangkin sampun di tiang wenten ring ajang kesarengin nantuk ipun para kanduwe inggih durusan babasan Lugrati tiaratu diadu sekadi atur pengaben duweni sampun maka sami napak ring ajang
Mang mawacana Bi Agung. Durusang sampun Bi Agung mawacana. Mak, ini nawa kan. Ni tidong ing gelah ti. Ni paunukan yo ing urah parah. Pak dong sing modaya gelah. Kapinen yo ngelah paminah buku keto. Apa pikulih ini presiden yo? Mampi cunangan yo banyak. Aku tuh banyak cuma kemasin sangkan laksanaan yo. Dan keneng wilangin sampun. Win besiknya paman. Ya namun tuh tegas pos gelah mana ni yo mentilang. Uling dipuri dini diwar dia pura. Tadi nuyo kelincang. Ken sujatin ni idap dia ni. Tuah yang ngelarang mulu ane mata na juga. Nyaluk gaman pengliakan. Mulu sing tadi keluarin aku berasa. Nah ni paman. Hing sir masih sanang yat naing. Dauhin par banyak mana ni yakna ngapa pau puta. Iki lugro di tiang. Punika wenten tel wacanan pelumuk Cokori Dewa. Diastu nenten titiang sampun riyenan. Nauhen banyak duwene nyikiang dewek titiang maka sami ratu doaku. Mangdo sampun api jantuk. Mangdo nenten mersidayangipun malih mriki ki Arya Parak jago usak asik kuri duwene. Sing win gelah sang saya kapin pemindah yai banyak buat pangubaktin dia ni marap ke. Nah ni win besik lantas paman. Ni paunukan ni cening gusten pamane saren kangen. Subuh madan jani dini ideh gelah anggon gelah tiana. Mirip aduk ke para banyak ngopot buat laksanaan gelah. Yenal yang patut ni sing je paman apa mawanan. Subuh amone yusan gelas subuh mata licir tan side masih ada peswecan ide sang yang pramukawi ngentikang pertisen tanah. Nah tuh teh mawanan sing je gelah mapiorah sing noken paro banyak ide hijning mon ken ada mirip banyak mekaungan itu pemekadai setato ada di jambu. Sugro Ratu Sang Prabu boyo purun panyakit ngopet ring parindekan kewicaksanan Cokro Dewa napi ti duanang titiang matura sapunika waluyane Cokro Dewa ngicalang kajrehan manahipun nyamobrayan titiang ring ajaba santukan sampun ajrih manahipun sangkaneng nenten wenten mijilang putra rabin makasami pacang keicalan gedung pun dumadak sangkaneng ke Dharma Putra ide ledang raris ide botare yang gurun Cokro Dewa mahyang ring sinalih tunggal rabi duwe kingin mopot dumadak sangkaneng ide pinaku penunjun kelasa Nabi jaga segalangipun malih banyak duwe lah. Santokan ipun nalar sampun ning titiang iring pemargan Pelungu Cokori Dewa nunas ijo mriki mangda ngemedalang pergi sakano nalar menten lah. Nah, ini sangat petempang gelah sing manipuan pangsing mekutang bumi ini. Apa puarane banyak tanpa Prabu dan dina kadi pauko dan yo awak dogen sing misi tenas sing keto Saywanti nada tanpa balep rugi kang jagat nasapunika jadi pemekan yen keto kayun beline pengide kang beli kapan nanti ken-ken jepan hati rumasak banadi ngelekadan pangketo kayu nadi ne marep kapan dicening urang lego Nunas lugro titiang Ratu Bi Agung.
Pisampun wenten runtuh pawacanan doya sapunika ring dewek tiyang. Kalintang gargito pisan manah tiyang. Inggih, sapunapi menantu tiyang malih panjang matur. Riyantokan sampun pemutus pawacanan palungo beli. Tiyang panjang sairing sanang semenya malih ring dewek tiyang biang. Adi lantas napa nanti angon rapi paling cerike mengken-ken kekayun menati nang tegarang adu arep mau kedewo masih pang nama buat pemindah kali ini Nunas lugre titiang ratu beli agung ya diasti nanti tiang memadu sarang imo agung yang derah ring manah titiang patah sarang kayun ide ya neng ide sampun ngiringan titiang napinin malih titiang wantah ngiringan kaler beli agung paras arbenaya puniki wantah tiang pinangko panyak cokor dewa iriki ring dewa pura manekingin gilek seguluk ring puri ratu sang prabu. Aduh agung gina sapunika yukti swarga sekala yang kemana handok titiang. Aduh ini kebecikan pulung cokor ini apa? men yen merpat lantas lien sing lah pianak lien merpat saya apa kuarane jeneng seni lantas tulane kapene banyak milu mekalu kan dicampur sing keto yen pepeneng kedek pekenyung sing ne mulo ulah yang sejeron hidup ajak mekejang ruruhne sing keto nah yen coba untuk paman garite kayu belahnya nampene natu tamane ada ne paru banyak buat pangu bakti dia ne ragatan malu amun bener nya tangkil kepulinya Inggih, yen sampun puput inggih durusang jadi bakal dia Inggih, terus menarga titiang ngiringan dulu. dan pesannya panganikan itu dua agung lingsir kengkene bancainya no dauhang banyak kejang banyak besek ingkop oleh kengken depan bangsing dia nyidang dia marah dengan musa aset ini sampun Gusti ini pekebage ring banyaran rauhan ke tepi siring kantun mangeh kerahina wengi nah nih besek nah bani donya nih itu dua agung murah negonya nang ke Dharma Putra dini sing yen len cai ane paling selesai ngiring pemakan itu cai mesti ngatur ngajak kengken jepan nyen banyak sampunang banyak malih piringan elingan pekaryane suang-suang gini Gusti arisan Siapa ngelimpuk ikang serano? Moga-moga lumpuh. Nyen kelpapase. Yan yario barak nyen. Kalah Kang Joyo malu. Sake walo lemah Yario Barak kalah. Petang tunen yo sido kalah. Ya namune aku dang serano subo kacakan. Nyatur buano bilang bucu purine subo misi serano. Nekat kejabo purine. Subo madan kakenaning pamor bubuk katekaning serano. Nyen jenyak-jak 7 musna yang dadi ban puri nene
pang dadi je pegoyangan sampi dadi tegalan ye. Pang itu ngangeyar ye bara. Tiang. Iya namun tuh tegas bos itu doa agung lingsir. Ngulah ya isiap kade itu nu masih kelicak-kelicak ya ini. Men apa ya dotang. Gusti, kalipun mewasta ayamipun punika sada Gusti. Yening sampun medewek sada nak tenjekeni nyenantu ko baos iwang, baos patut, jak ya memerut. Yen ping 3 timpo Gusti, demprat Gusti, meh ping 4 ipul pacang teko, kelayame. Yen nuju wehen tedo, nak tetedan itu namahipun timpal Oh, saja pesan gitu yang buka baos. ayana jak henten kadiliak bener ayame dia dados angen ben suci taluh neten dados angen dak sino taluh bebek Isan! Malumar! Bungut cai ni! Diarap nyen cai mapetone. Ngeraosang cai siap. Tunggu yo siap dadi yo nuselak ngenyakang batis yo ne diwardia pura. Rumah so nyen yo ngelah taluh dini ane batut aseno. Nang wake matakon. Yen cai nyinanggo kang iban cai ne prakango. Makelo supo cai tatat wake. Mirip penulian sing ngelah wilaso lan sekayu neto. Sangkal sing taen metekuk sing ado mirip wilasan cai ne ane pariangon cai dini. Ingat, babaturan jabo purine ne ane malu. Mesangkar melah purine jajar keagungan itu nerepati. Iya rio bara ane makado. Nah, Li. Do nyen gingsir angono talonang nah. Tiang sebelum merasa tiang aneh kenen itu. Saja tiang dini memarakan sing lah taluh awanan tiang sing ngetekok buka beli. Tiang nak ingat melah dini temoke kuri agong melah tuah mulo sangka nang beli ane tadi pemucuk. Sake walo sing nyendi dian beli mekejang panyak dini pada tando mandri ngopin pejalan beli nih. Tiang saja merasa bengong. Bengong teken wibawan beline dini. Dewalo. Jeneng ngeloban beline bas keliwat. Irajah tamah mau di dewek beline. Sing jeneng nyanang dan beli ento dogenan. Nu beli merasa keuangan. Ngalih beli penangkep. Nangkep tinggi itu dua agung. Sing jelento pengliakan dia. Siap! Ken? Pengliakan kat-katang cai. Dosa kewalo angon cai serano suriak nundung wake. Sake walo wake sing nak subo resop. Liyo nyenana kekene caro cai ne. Nyen Julian gerayang beten. Ado lantas hitungane anak nacan. Alah, yo tegak. Mulung sapken kulit, sapken nyamuk. Ingat sih, makulit abidang yang ajak wake sesama neng paro alio, nekat ke Gusten cai. Abidang yang masih kulit sesama neng paro alio, sake walu melakang ben ngewawo jagat. Sangkal buka penuh amun apunyan, agung wilasone, aduh sing nak ngerekonang. Masih nih kanggo caro cai nyan kincir. tuh Gusti nawagang kadi baos Gusti mesemedon sareng dani yari pinako pengabeh ida sang Prabu
Ida Sang Prabu entane Gusti tetujone wantah gumawe sukani Kang Ratna sapunika ya. Tados Gusti tios pemargine amanah si Kang Rat aku do sampun panyake padam ulian wisesan penistian Gustine. Nah, do ingat mirip tiang ngado-ado, mirip tiang ngawi-ngawi rasane. Nah, mau buktinya munyin tiang sing ada beli. Ora, Kengken. mumpung cai ngraos buka kedo. Aben kengkenan aben kutiang, jak subah mundu kena cai ni penyet sini ken wake. Antosna. Rumah sat wake macan pulas tundun cai. Apa nyen kedadian gumin cai ni? Apa kedadian ukudang cai ni tu? Antos wake. Yang itu tiang nak misal dia pesan beli. Beli angon tiang nyamek kelihan, yen beli mang pengancan buku itu, tiang angon beli nyamek cerikan, kengken ben tiang. Tiang nak misal dia. Berangkat! Keto penyuh beli tiang lakan nuti. Melah nyen cai. Sop jet aku ngedini di dia pura. Makati wake uli dini, makati. Nah, ke Aku yakin anu men sampah tiap-tiap men uut makawan gelesang. Tiang gani ngeper-ngeperan. Sapuniki Gusti. Sampun midap-dap ida sangyang surya pacang sabering jagate nyaluk sani kaliyo iriki galah kane pacang wirang pakayun terakhir di tiang pacang reh Kengken pawan nyeneng munyin. Bapone ingetang, diastu lemah, diastu petang, sing nyen tidak dilempas. inge iring data bagi Hal, di bengong kayak gini. Ada apa nih? Hah? Ar, Wah, cising ning ahorta, sing, orto apa? jangseng iya ada ngorta nen. Hah? Sing ning ahorta, Sing? umah jange puon, Hah? umahe puon. Won umahe? Ah, Jangan tuh pedalam jang menjadi jam pulas bal. do jang pedalam. Pas karuan umah cipun. Kesing bagi jam dalam. Jani jang mau membangun lantai 2 sar. Hah? Mau membangun lantai 2. Mau membangun mas? Lantai 2. Ah, Tuh, amatnya liangnya pulas lantai 2. sing sangat liang. Pas karuan lantai 2 tuh pulas tuh. Sebot jang. Ini ada sebut? Somah jangan milu puon. Hah? Somah milu puon. Somah pun. Ben pedalam jang cipal. Pedalam jang. Pas somah cini pun. Do jang pedalam. Kesing bagi pedalam. Jang penganten ya nih. Nganten. Man penyanyi kaca juga ya. Penyanyi, Seksi men. Seksi. Gading. Aduh, amat ya liang. Kena pulas ngajak somah seksi. Sing ya sangat liang. Itu kesing. Somah jangan demen ngalih mitro. Yen cang lah somah itu uliang cang somah cang. Dastu ke ye jegek. Lo manung bikas yang alih mitro. Uliang. Do liang, do liang. Uliang. Do. Kesing baju uliang. Jangan demen sing ngalih mitro. Wih. Halo, Beci. Tuh. Kayak apa coba kita ngalih mitro? Sing tadi. Sing nawang mitro. Tawang ngalih somah timpal mitro ada nih. Sing mitro tuh timpal artinya tuh. Mitra ya sadian utama laba. Oh gitu artinya itu. Kan ada jadi kayaknya tulis-tulisan tuh mitra usaha tuh. Oh gitu tuh. Mitro tuh timpal tuh. Timpal perlu ya gak ngalih Timpal pangliu. Ah. Iya, saja. Timpalane raket aja dulu selesai sing tane Gusti Ngurah Putra. Nah, Kaden mau janji bakal luas memancing di none jani. Kayak kali jani sing mesti dane metangi. Kengken ya ada nih nih. mana Ada sama lu dah. Emang yang dane. Ih, sakit sampun. Iya, sakit sampun metangi. Iya. Ih, ratu, dak becik ke. Wau kemanahan nangyang mereka ke pekoloman. Jag saup sangkol kata nu cerek lah neng. Ekar manahin sampun metangi tuh. Kapan mau janji luas memancing? Nah yang gitu mau bukti buat pangobaktin pamane
Berat yan sing ada paman maka dadwa. Nah, paman apel sat anggon biang, paman gangsal waluyo anggon aji. Yan sing ada paman. Apa ya penaden yang Punika nenten sanang pikayonin Gusti Ngurah. Wantah pat-pat bebekel Sang Nyerwati ini punika. Suka, duga lare, pati. punika elingan. Iyan sing sajan kenah-kenah tiang ulah-ulah. Iyan sebat lacure bakat anggon kenah. Kayon, Mejak bungker sing payu kijel. yakti jet punika katane jati kayon. Akengken kenucap di sarasamus cayon. Punapi jawenten. Ayu tewang manas tapun. Iya diapi candala yonitwi. Donyen mau kangen, donyen mau seselan. Biastu kenyen cacat nyen hidupe. Eceng. Perot, Cungi. nah bongol gonong liu cacat itu. Si dadiwang utama juga ya. Peh, ni leka di raga dadi manusia nak lebihan utama. Kamu Paling ke leka dadi satu. tadi cicing. Dadi cicing. Nyak cicing berung lantas. Bah, makejang dia kan. Inggih. Nah, mumpung roseng liang mejok nih len. Ini yang. Mau? Ya nabi. Ah. Dari tumben yang ipi jak soleh sana. Ya betul nabi. Tapi, Ipi mak kebar tuh. Mau kebar nge? Au. Kangen menamung yang kebar nih. Ye orang jak mengulayang duramu. Mau duwe kampet. Si. makabar menambung. Nah, Mangulayang di dhuwur amone. masuk. Oh, cijak resam sajan, Bro. Jong, misi tak. Dengan bulan purnama. Ye bakat damplak bulane. Kenyang bulan dampla. Mulung. Ya. Di paben ane megelebuk bulane tuh. Amat soleh nih. Boloh pula. Mau kelanar deh papen duwe nih. Nah, odah ngerawasan bulane kalian di PJN kon ne gulung. Dan Ne ban di paben aja kesau. bulane. Ih, tekak sajan. Atuh. Nggih Kena he. Nggih. Sing edeng pangkawan ken taman gangsal, taman apel, melaip yang ketiwangan. Oh, dan Biah ingat, Bo. Ih, kalian saja nyangkol bulan. napi Galang gulingnya bakat melekur. wata nyumpeno wata sapunika Gusti Ngurah. Tuh. Yang gitu ipiana kengkenya mirip Sito pada di apa paman. ya tuh? Kengken itu yang kita ngipi ke itu kengken ya artine. Becik beleng. Nggak nyaru, banyak nguyuk. Bro, yo ket Ulas nase. Bang yang jadi di Banjaran iki tiang ngupas arti impian nih. Kutak ke wenten buku impian jumeh nih. Nah, yang gitu, kengken mirip artinya. Iki becek pisan iki. Iya, upami niki Gusti dados kenten nggih, sing ora dados dagang. Dagang. Ket di pasar durung mau bangjahan kentene, tapi dane dagangane ampun mekarang nak numbas. Oh, lanjut Dong akeh. Boleh. Oh, sing sinah buat nih. Yen luas memancing, kadi rasot durung pancing mau pulang niki. Be ampun ngantre niki. Oh, ini liu boleh teh. Demadik pang sajang gitu. Yen upami mungkin kalau Gusti tendos anom niki anom. Atruno. Nggih. Ah. Makin yen mekayon pacang ngeredah cewek kenten ke. Mau jek nengok dikuri jek ngantri bajang-bajang. Tinggal pilih saja. Dojo bangi kene wak lacurnya pun kalau ngeringson. Dan arti nih piane niki nih becik. Oh gitu. Luar biasa niki. Pemadak pang sajan cara cakra neng gilingan. Sing jebetian wan metana muyak nut monotang pangkan megelibak beduran po. Oh iya nih selah ketipale. Kene. Sing medayo cang cicing buat ngarjang ipian gitu. Lusan cang man pula sasbiat sambil cang ipi gitu. Modalnya nayo milu menang Ada yo nak ngipi sambil ngorcau. Dan yakti di cang pula sawu jepos ngipi boleh. Nama landas kita. Ipian cang cang dados dalang ngiyo. Agen. Tadi dalang. Ipian itu. Sing saya melajang wayang cek kaplak dari dalam. Nih, itu ipian nih. Lampang wayangnya
Lampan wayange kinten Jaya Prano nganggur niku. Nganggur nggih. Amat soleh neneng. Biasane lampan wayang ya Mahabharata, Ramayana, Cupak Gerantang sana. Dikengkene gamuh. Calon aran ini Jaya Prano lampan. Yang ngipi. Napi dados si piang. Cang ngipi nang ki. Nah, selama mimpi tidak dilarang tadi Kijo nganggur. Kemriko kebanyaran sekar sedumah luh nyoman layon sarine. Kemu yo nganggur Jaya Prano. Kan. Tepuk lantas. Panggih hango lu nyoman layon sari sedang nyampat. Dah nyampat seret. Kali apa nih? Jam sio lemah nih Gusti. Lemah-lemah nak nganggur. Jam sio nak truno tuh. Kengken yo man. Mudiannya nyala masa nyampat tadi yo. Biasanya sing semangan maro bangun. Dikengkene nyanyang sang Sab Surya. minap kenton minap napi stane mau bersih-bersih pun lumun kan Jam sio tuh nyakan. maksud nyakan lumun mau bersih-bersih hentas kenton. Oh, setonan membanten jotan tuh. Nggih. Gaknya seso. Nggih. Oh. Pak, panggih hango lu yang sari nyampat. Jemake sampat itu kini Jaya Prano nang kitu. Jemake sampat itu. Jemake sampat itu. Oh gitu. Oh, Pak. Yang itu marah luwung. Beli aja nyampat lo senak biasa Tegal budaya yang pidana nganggur ngopin ngelesung, ngopin metekap. Jadi nyampat yo. Seret. Bapak dia nganggur pidan nguap meneknya kles celanane. Panas gitu. Padahal beli nak buka lo nyen susu bang 5 lo. Kena bok bisa sipan nyen deng-deng ai me. Pelung kulit nyen. Ah sing gitu. Gitu tenan. Lah iki gen citu. Udah sing gitu nak. Keluop penci cang ipi tadi. Numak cang wop me atau suk semang cang. Ngipi wop penyamoy. Kai. Satuan Jaya Prano nak skenario nak gitu. Sing men gitu sing ipian cang. Jemak yo sampai itu kini Jaya Prano. Lah ta cek titik ini lewat sari nang citu. Ya cantik cek. Kinyal niwang kan lewat sari nang citu. Apa beleh nih? Itu niwang api. Yai, cek membuat penting pun ngangar sampah. Memeh lah. Jaya Prano. Nengi. Wih. Ngangar sampah terdados tawangan. Den. Dugas tuh kene kok Jaya Prano. Tuh. Yang kene Jaya Prano long tali boleh ngai. Cang ipi. Boleh landas gitu sing nulungin jelo petek. Meh Jaya Prano. Milion sari. Sakit kau. Latas itu sangan nomar. Ya. Belum dijauh sangano. Apa hubungan sangano majak Leon Sari? Cang ipi. Oh nah. Oh sangano man nuli di Grogak. Baik. Di Grogak. Oh Grogak. Nak lungo hijau nah ning kena. Itu yang hijau singgah kemu penyar sekar. Kapal undang. Dapat tengoy Leon Sari nyelepetek. Bat Jaya Prano kini sangano man. Kemudian ketuang lakar somake. Nah iya bakal ngayan benung kayak tadi titik. Nisa ini Jaya Prano. Sing lah saut. Bandas gitu. Lantas itu sano mekat kemu melaliko Banyuwangi. Yai. Oh, gelombang. Enten jang, Bo. Enten jang. Lungi piaca to, kengken ya ada rezeki Itu jatuh. Amat tuh. Wih. Ngatak wayang nongklang. Itu piane tanah lungo. Kengken ya. Mungkin sedenge Kengken. Jaya Prano dan nganten sarang Layon Sari. Durung ngerasa layu sampai anak puniki. Sampun ipun kaudus Oleh ida Sang Prabu Prabu. nggih. Napi astane ke sang iki Ilayon Sari. Nggih. Sing kebiseke ya Jaya Prano. Nggih. Aja landas Jaya Prano kemoko. Geluk trimo Begitu. mati ya gen senggaling. Jaya Prano mati. Tuh mati Jaya Prano. Tuh paman ngudiang tadi sebet nyedeh Jaya Prano sing nak lelampane gitu. Ngudiang tuh angon kena jane sing kene ngipi kengken kel penadine kengken pengerabdane. Sana ngipi dan urunganipun padam. Aduh. Iya, nak buang cang ipi. Buang cang ipi. Adi buang ngipi. Nak buang cang ipi kengken lah. Marah jelek ipiane perjane buwong ipi. Terus sing arti anak separo tuh. Marah tuh. Man, kengken.
puniki sesampune padamipun napi wastane Ki Jayaprana mangkin ten Ilayon Sari arsang Ki Dedwagong dan ipunnya Singnya ipun sedia ring Jayaprana. Aresipun bunuh diri ipun. no Ibu. Manahipun mangda kacunuk iri kering swarga loka. Iriki dan presiden mangda kacunuk iri kering swarga. Ngelarang Satya Pati Brata. Inggih. Nah, sing swargane nek luwung. Swarga becik niki. Aduh, yang kata sing luwung ngene iki. Nggih, luwung niki. Bah, Payu cangipi Apa ngipi buang tulus. kok tunggal nar tiang ki pisan gitu. nang tulis ya. Nunggah acale de Sang Hyang Surya tekah sampai. Wong kal mancing nih. Terus Yang buat radio, Oke, jadi lahan luas, jancok pok luasnya. luas mancing. Panian Pak ini raso cek pelanya, Sangar sampai be ya. ini. Sing do be nu dini jalan jong. Mau nak panjang mau? Keriana ya, sambil ngabonya nona deh, Nggih, nggih. balsam. Balsam cengkeh. Balsam cengkeh ha. Pangtan anu. Balsam me. Pangtan dingin. Mau ale panjang mau. Anda sana. Ada nih kok. Wenten api niki Gusti Ayu, dados gegeson pisan wenten api. Bi, Bidiang, kanti telah ngangsur angkian tiangnya ngalih bibi. Kanti belum pidet, kamu mai tiang ngalih bibi. Kaden tiang hijau, cek pragat di pewaragan dogen tongos bibi nih. inggih nak riko di tiang aturang ayah. Nak wenten api puniki Gusti Ayu dados ngedang di tiang. Bi, Bidiang, kini, mirip bibi sing nawa. Dini di karang kepatian, kade subuh-subuh dadane karyane. inggih. Tuh, yang dibusan man ke meraja, tadi mekejang luasrone, lah mekacakan itu di meraja nih. Kayun Gusti Ayu sane mangkin. Kena tiangnya, pangseng menyi, lah kena iya hujan. Jadi bibi jebak kali den tiang tulungan. Ya apa ketuka dalam bilang. Oh, riko pacang umah, yen sapunika dados taler Prabu tesane kantun mekacakan di kering paragan, dereng kelas untuk di tiang nyucut wau, kayang kenika pacang buat di tiang ketukade, kan becek nggih. Saja pesan ke bibi, pangsengin prabot itu di pewaragan, kangin makau, pangseng tiang-tiang kanti duko. Ngedani, ya ketukade abolang bilang. Yen sapunika kan mau pamit ring tiang Gusti Ayu. Sedang baca kepisah, yang tiap seberang. Nak subuh pedas pesan dengan meme besar. Kian-kian tadi buka kaget abu kilo. Kan di tiang bengong manggihin Gusti Biang ri sampune mesanding sareng dane Gusti Ayu, yen kan panyake make sami sampun nuning. Luaning Biang wantah Biang dane Gusti Ayu, meje kadane mesemeton Gusti Biang. Luaning Gusti Biang kanton nanom, dane Gusti Ayu sampun nanom sami mangkin roh. Ilo tidak bisa dok yang ngeraos lo. Tunggu dia paring lokane buka itu sangat tampesan lo. Lo sebenawang. Adone tiang dini di kuna negara. Gue mantene jelek lawan yang melah. Nak mulai lo masih kau ucap ngelahan. Ringi-ringi padet Gusti Biang. Pemakasih jelek. Pulang dunia nak meme si pengintip pengraos. Tuh gue mantene mula sangat dari aleh meme. Sedina-dina cening sing sap tekening geginan. Keraman yang nak medewek lu mula gitu. Buka pengraos meme ni subur liwan. Japi tuwi kengken yang jegiag ini. Japi tuwi lemak yang lah kegisiangan manikuan. Sing pariwang ni masih cening lakar ngayah kepisahku. Cening lakar mesoma. Tipu lantas nih. Pangsi dahulian cening yang sing bisa megay. Kau cat yang jelek itu dipisahkan tuh nak beli pesan. Pemakasnya kenang meme. Pang sangat, pang bisa. Gumantene manikuan sing ada buin lenan kencening diglanting. Pang sing dah diucapan dipisahkan. Kau sarapan pesan ini.
wenten pawacanan biang sapunika ring sekian itu. Gumanti tanpa suwun biang. Pemekasane mangkin biang. Duaning biang sampun sedang rawuhin sekian titian. Mangkin biang talar sampun uning. Karyane dikiring kadang kepatian. Kan sampun wusan biang. Mak subo man hidup jenenge kengken. Manah tiang mangkin. Duaning wasrane dikering pemrajang. Maka sami kanton menyi. Yang jadi ketukade ngumah wasrane punika biangnya. Sarang titiang Gusti Biang sarang titiang punika prabot duwene sanering kuaragan nika pacang ring tukade dalar sucet titiang. Nen di malu. Mimi sing mapi salah kasih. Apan gumanten itu mula buku pitutur memene dan sangat ideh mimi. Kewala tegarang masih ini. Pinah-pinah nih Jepang sangat. Ini kadang tak suka gulang buku madani nih. Yang jani cening lakar kemu ketukade. Sing kena jen ban ada belabur agung. Pedaduanan lantas itu kade tekian yen lakar mau pelaluanan. Biang. Yen sampun sarang bibi mongkek ten sanang biang sumenio malih apisan manten mangkin ki manten biang ye. Jadi Gusti Biang sampun wenten titiang ngiringang jag sampunang sumenio malih ring pikayun. Bang Yang titiang ki manten. Nah ya ning buku keto. Ini bani sing masih lakar ngewalangin kena sini. Bang sing ngalah nuja. Mutuan sangat pemedat. Yang sapunika titiang medap-dapan biang ye. Medap-dap malu mau bingung. Mungkin bulog itu ning Mimi sing sangat ikhlas. Subo mekelu ada ane ceneng ini. Negara. Sinah ceneng subo nawang kengkian laksana aja ceneng. Saman yang dokulat. Apan manipuan sing ada gumantene tongos mimi menjakkan kuin ingetang pesan mewanti-wanti mimi ide kapenang ceneng. Belang ngamuragan ceneng. Ini dia. Gusti Ayu, men busana duwene saja bibi. Tadi ngesap saja tiang yang bakal nyemat wasnanya malu. Batas tiang bibi. Ini. Yang mau bunuh turun dia. Namun. Mau. Gusti Biang, kantos ke gelung kuri Gusti Biang, ngiring yen kasaran to titiang dane Gusti Ayu menawi teh kelintang sayang pisan nggih. Sayang nggih ring dane Gusti Ayu. Basa besik saja nani presiden tungguang tiang. Nika sampun ngawenang titiang iri semale sebat titiang Gusti Biang, sebat titiang Gusti Biang. Nen di malu lo. Tunggu tiang nyayang pianak tiang lo kan disebut nyakit hati nak kengken ya dene. Titiang nyaken sayang kenten kan memean titiang jumaha. Ika ampun ngawenang titiang sebat titiang. Tunggu lagi itu lo. Loh, Titiang sing nyenan ulian lo ne sing disen resnae ni rerama. Sing nyak tinut tekening raos rerama. Tu ngawenang lo sing kesayangan rumah. yen kemana antuk titiang ten yo Gusti Biang. Mun ulian kengken. Nak ulian meme titiang ten kantun ngelah. Sira nyayangan nggih. Titiang. Dah lo sepat. Japi tuwi lo sing lah meme. Ya namun tu tresnan lo kay kapening tiang ini kuna negara. Nggih. Ada sing duwe lakar angon yang kaya. Napa mekas yang lakar nyayang ampuran. Aduh Gusti Biang yen sapunika sumang titiang pisan Gusti Biang. Ya ada ketunan yang barang-barang ngumpul tiang-tiang. Nggih sampunang sumenyo. Neng, sapunati ini. Jadi mau kamu lautan ya? Ini Biang, pangtan digeles sabak yang lungsur mau pamit bianan Biangnya. Pokoknya dia ini mau kelona. Ini Biang. Nggih, lurusan. Gusti Biang. Gede mantan. Male bos-bos kan kentan di pradene suwe di tiang irke ring tukade. Niken penyeruan utai parakan senetiosan. Mangnaning abang di tiang ngajangan mereka ke tukade nggih. Paruyu abang yang nasi. Akehang gede mangken di tiang ampun kerang, kan ampun nyak molah gede mangken nggih. Napang kerang bomedar banyak pasok cara tiang. Nggih. Mudah mu. Gusti Biang, male gede. Dane Gusti Lingsir kan kanton ngatur orang ayah mereka ke puri nggih. Panumayane nak jani uji jelas kadane rau. Kentan nggih. Wale pengide tiangnya setone ngendane rau. Lo pang subat dekat ini cuma kerang empat tiang. Nggih, di pradene ten di tiang tangkil. Dereng dane rau Gusti Biang yen matur bos-bos mangan ten semenio duaning di tiang sampun ngiringang dane Gusti Ayu.
Nana lo, sing sanang sama dia. Namun ning. Ampun. Bibi yang subuh manyanan biang. Yang cek perjani lega kena bibi nih. Yen tan dagingin kenten gede, tan nyak makriu kan basang di tiang. Nak biang Gusti Ayu talar senang ngiring mau babe nyulat. Tiang, nang tegarang tole. Yen mone geden tebal pangsing ngalan hujan. Nang ngalan. Ye, jadi ados di tiang sa bau reng biang Gusti Ayu. Napi meklenyet nas di tiang yang sakit mangkin kan mau sultan memaman di kering tuka ada. Ne jani pangsing ngalan tengahi masih kan ngalan bilang. Mang notan geles nak go di kering tuka ada. Kan juari manyos riko. Liu nak kedadenya di tuka ada bakal ada ngintip. Nih, kan mang lo di geles hargina.